Captain Thomas Sankara, benshi bakunze kumutazira African Che Guevara, uyu yagiye ku butegetsi bwa Burkina Faso afite imyaka 33, aza kuraswa n'abagizi ba nabi bashaka kumuhirika ku butegetsi. Hari kwa 15 z'ukwa 10 1987. Uwatunzwe agatoki cyane mu kumuhirika ni Blaise Compaoré, wahise afata ubutegetsi nyuma y'urupfu rwe. Thomas Sankara kandi benshi bamubonaga mu muyobozi ufite impinduramatwara, ukunda abaturage be na Afrika muri rusange. Ibi byatumye bamushyigikiye birara mu mihanda bamagana ingoma ya Compaoré, bo babonaga ko imaze kubajujubya nubwo byashobokaga ko bahasiga ubuzima. Sankara azahora mu mitima yacu. Sankara azahora mu mitima y'Abanyaburkina Faso ndetse na Afrika y'Iburengerazuba. Ni umugabo kandi yatuyoboye neza, yumva ibibazo byacu nk'abaturage akabikemurira igihe nk'umuntu wizewe w'igihugu. Ubu twarambiwe ubutegetsi bwawe bw'igitugu, wowe Compaoré, ntitugushaka. Rekura ubutegetsi kandi amaraso y'intwari Sankara azaguhame. Ubu duteraniye hano twibuka intwari ya Afrika kandi ntituzasubira inyuma mu guharanira ubutabera bwe. Turibuka ibyiza bya Captain Sankara yatugejejeho, birimo amazi meza, uburezi kuri bose no kurwanya ibisambo byashakaga kwiba igihugu cyacu. Yadusize turi abagabo kandi dufite icyerekezo cy'iterambere. Ubu rero ntidukeneye wowe Compaoré ukomeza kwangiza igihugu. Egura. Ruswa turayamaganye, ubusambo n'akarengane nibicike. Nyuma y'imyaka isaga 27, umuryango wa Thomas Sankara utegereje kumushakira ubutabera kuko batari gutanga ikirego ushinjwa kumwica Blaise Compaoré akiyoboye igihugu. Kuri ubu urukiko rwatangiye kumva abatangabuhamya bo hanze y'igihugu bafite amakuru arambuye ku rupfu rwa nyakwigendera, mu buryo bwo gufasha urukiko kuzafata umwanzuro ko bagize uruhare mu kumuhitana. Professeur Azir Fall, uzi ibikorwa bya komite mpuzamahanga y'ubutabera bwa Thomas Sankara, yagarutse ku byagereranya no gutegura byimbitse igisa n'amayeri yakozwe n'abahungu ba Blaise Compaoré bagamije guhirika Captain Thomas Sankara, warukunzwe cyane n'abenegihugu muri Burkina Faso nk'inzira rukumbi yashobokaga ngo bamuhangamure ku butegetsi. Yongeyeho ko zimwe mu ngabo zari mu mugambi w'ubugizi bwa nabi zamuhamirije ko Blaise Compaoré yari ku ruhembe mu bugambanyi bwahitanye Sankara, kuko yamwiyumviye neza ubwo yari mu buriri aryamye, kubera ko we bitashoboka ko akurikira abandi mu gikorwa cyo guhitana Thomas Sankara ku mpamvu z'uburwayi. Undi mutangabuhamya ni umunyamakuru wakoranye bya hafi n'uwahoze ari perezida wa Ghana Jerry Rawlings, yavuze ko Thomas Sankara yiyemeraga gukemura ikibazo mu buryo bw'ubwumvikane. Gusa ngo Jerry nawe yemereye uyu munyamakuru ko Blaise Compaoré yagize uruhare rusesuye mu iyicwa rya Thomas Sankara. Compaoré ushinjwa kwivugana perezida wa Rwanda Thomas Sankara muri Burkina Faso yahungiye muri Cote d'Ivoire nyuma yo kotswa igitutu n'abaturage batifuzaga imitegekere ye muri 2014, ari naho ubu aburana ari. Ku cyashize imyaka 27, ariko izina Thomas Sankara rikaba rikiri mu mitwe ya bene igihugu kandi barajwe inshinga no kumubonera ubutabera. Uyu mugabo Thomas Sankara, amazina ye nyayo ni Thomas Isidore Noel Sankara, yari mwene Marguerite Sankara na Sambo Joseph Sankara. Yavutse ku itariki ya 22 z'ukwa 12 1949, atabaruka ku itariki ya 15 z'ukwa 10 1987. Akiri muto, nubwo yiyumvagamo ubutwari no kuba intwara muheto y'igihugu, Sankara umuryango we wamushakagamo umushumba wa muri Kiliziya Gatolika, kubera kutumvikana n'abakoloni, aho yavugaga ko umuntu kugaburira ashaka no kukugenga ukubaho, ibyo we akabyanga urunuka. Sankara yaje gufungwa aharekuriwe uwari umuyobozi wa Haute Volta Blaise Compaoré ategura coup d'etat yaje gutuma Thomas Sankara aba umuyobozi wa Haute Volta ku itariki ya 8 z'ukwa 4 1983, ku myaka 33 gusa. Ku buyobozi bwe yaranzwe no kurwanya ruswa, gutera amashyamba, kwita ku burezi n'ubuzima nk'inkingi y'uburambe. Nyuma y'umwaka umwe, no kuvuga mu 1984, yahinduye izina rya Haute Volta
iba Burkina Faso bisobanuye the land of upright people. Kugeza ubu niko yitwa. Yakomeje kuzamura icyubahiro cy'igitsina gore, abakangurira gukorera no hanze y'igihugu kandi bakaguma mu ishuri nubwo baba batwite. Thomas Sankara yabaye uwa mbere muri Afurika winjije muri leta abagore ku bwinshi kandi abinjiza no mu gisirikare. Thomas Sankara yaje gushyiraho moto ya Burkina Faso ariyo la patrie, la mort, nous vaincrons. Mu cyongereza bivuga ngo fatherland or death we shall win. Sankara ku ngoma ye yaranzwe no guharanira ukuri kandi akikoma bagashaka buhake bakandamizaga abenegihugu, nkaho yagize ati he who feeds you controls you. Bishatse kuvuga ngo ukugaburira aranakuyobora. Thomas Sankara yaje kugabanya umushahara we kugeza ku madolari 450 ku kwezi. Yaratunze imodoka imwe, amagare 4 na gitari 3. Sankara yakunze kwitwa Che Guevara, umunyafurika. Yaje gusurwa na Fidel Castro. Uyu munyacyubahiro w'abaturage ba Burkina Faso bivuga ko yahitanywe na Blaise Compaoré. Siwe uryozwa urupfu rwe gusa, kuko biteganijwe ko na General Gilbert Diendere wabaye umugaba mukuru w'ingabo ku butegetsi bwa Compaoré bashinjwa ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu, ubugambanyi mu cyaha cy'ubwicanyi no guhisha imirambo. General Diendere asanzwe ari imfungwa yakatiwe imyaka 20 yo gufungwa muri gereza nyuma yo gukora kudeta n'ibimuhire mu mwaka wa 2015. Abandi baregwa ni Dieuble Jean Christophe. Uyu ni umuganga wemeje ko Thomas Sankara yapfuye urupfu rusanzwe. We ashinjwa guhindura inyandiko za leta. Undi uregwa mu rubanza adahari ni Hyacinthe Kafando, yabaye umuyobozi mukuru w'abashinzwe umutekano wa Perezida Compaoré, yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi. Aregwa kuba yarakuriye agatsiko k'abantu bishe Thomas Sankara. Abareganwa bose ni abantu 13. Itabaruka rye Thomas Sankara yatabarutse mu 1987 amaze imyaka 4 gusa ayobora, nyuma yo kwicwa n'umwe mu basirikare yatoje. Bivugwa ko yatumwe na Blaise Compaoré wamufashije kujya ku buyobozi, ari nawe uri kuburanishwa ku rupfu rwe kugeza ubu.